Breaking news. Tu chom le chili at kheng mi chok chil tu thang kanun thanding. US from Kentucky State Louisville Airport Tilripur Vanzam UPS Freight Transport Aircraft anti MD-11 Vanzam pakhat chu Louisville Airport isin azon swazik zonga Vanzam hnuailam sin mai ala swaki chutin avanzam pumpin akangi tu hi akang re ro an that te ri lo si akang na sa airport kiang kharan kang na sa Bro, get the fuck away from here, like turn around. Bro, no, hold on. I think it's gonna crash, bro. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Ama avanzam long kang niak nau men lon ti tlan phai kang si tika akang phei vi bawi hi a airport a khan freight transport aircraft an si tika thilri phuran si tika cargo pp kan tika chu thilri red nak pp le chun ril thei an tam tu ki chong pol kha akang ka vi bawi kang mai rap thak zet amaki mak ati swak si tu hi mi thu thang hi live deuh thon ka hmu ve ten ka tu ai hi thu thang ka tim to lai tiang a hin kang mai hi an phal the ri lo si Vanzam chang swal chan hi US chan share chun simlam na ji panga si kani lama chun khowang hlan si kaitla chu hi ka thu thang to a karak it that hi lo hrim US chan share tia khan standard dang nei tui Louisville umnak Kentucky State khichu chinmi tamzetan umnak Indiana Chicago Ohio kiang halole anoi khia si hitoki an simlam panga timi chu Myanmar chun jinglam panga le khoi ti nak se pai chu chui chana Louisville Mohammed Ali International Airport chu mai khule mai hliawin amaki makin atuam lui lo si Kentucky Governor Andy Beshear chun asilo bika mi pathum chu antifel ati hi Mithi ati mi hi MD-1 Vanzam pari tautu mi pathum khan sikauding thilri phur Vanzam arak single chali minung tampi tawlauten thilri long arak phur Governor Andy chun pathum chu antifeli chun tu hi thil fe re raulai asironga chunagi tamkhal akar vivo thei hriam nga hi mi hleikhat an si ati hi chu afiang zet tia arel Kentucky State Governor Andy Beshear in media conference anei hlan te a khan Louisville I Mayor Craig Greenback chun Hriamma tuar asilo le to mo mi chu antam zet to hin kang mai aswak re raulai CE emergency agency pol run swak tu kan tiding mo kan lama chun kang phalbu pol le mithiam polin theipa topin tu hi amun hi tuamin an run re raulai mai an phal re raulai ati Kentucky Governor Andy chun Vanzam pari tawpol din mun hi thei fel chu asiri lawi kan thei tokin an sung ko khal pe tlai ding kan zuam re raw hi Vanzam chang sual nak rap thak zet zuk lawle video pol hi zau chiao khalin kan rak mudingi sungkwa tampi chun bawrok ngai changin chan la in an thin chur kodupin anak ngakin an ngai chiao dinga city ka thei tia arel US rampi tlun zuang Vanzam pol kai hroi tu the Federal Aviation Administration le rampi ril theile Vanzam pol sahim nak boy pi tu National Transportation Safety Board chun jiang ruangi tui UPS flight 2976 hi changswal so city hi tua hin an hliak hlai re ro lai National Transportation and Safety Board in hi hliak hlai nak hi an hau ha dinga CTA the Federal Aviation Administration chun an rel Kentucky Governor Andy Beshear chun Kentuckian mi pi se midang hrim khal athi hlau amal thei biki kan him theina dinga thla kan cham khram kayu tia asomi thunei tu polin tu tiangi an hlia fia zaumia chun Mithi hi pathum an sirhi lai Governor Andy chun hitin a nol khri klau simding Mayfield tornado thipi in noi thlu akhan che jung pakhat maya mangbang an hain ka dingi o mi azatel an thi om ha tia karuat asinan atak taka chun mi hlei thum long an thi mi hlei thum thi man chu atam tuke asinan thlacham na hin thil ati thei hau kho na atun tak in bom thei tia arel Louisville kang phalbu department an how to Brian O'Neill chun that si phone pol alle mai hliau hlu al hau laka kan kang phalbu pol hin nun nak thapin to hin thei to pin kang an phali an tuan re ro an zuam na sa si
kang phalbu ho tu Brian O'Neill chun hitin arel khi Vanzam tum hun akang ruang ahin adang a hliau vivaw lo dingi khopi sung a hliau lo khram ning te kan lo tiam tu hin thei top in khopi sung kil him nak kang phal nak kan ready thu zawa si tia Louisville khopi mi people athlakam hai nan mu mo zau niku kan miral tha mai phal tu pol khi building pakhatisin adanga chun adanga ankat vivawi mitang pangan ummo run suwa tulan ummo ti I nunnak thapi an tuan re rau khi tia arelbet Kentucky Governor Andy chun thil channa hmuna wa fe ram hlau ma lema ti nung uma nan vare tu thei nan mai ruanga midang khal ti nung uma an thlen pha thei si tuan vau nei tu le kang phalbu pol na tuan nan wa nai nok thei chulau hrimhrima rung puak khruak thei mi thil a hmuna hin tampian umasi tia arel tui Vanzam chang sual MD11 Vanzam flight number 2976 hi UPS Airline ta si UPS Airline hi anak din kum thong kha jakwa somriat pariat July ni lei thuma anak dini kum som thum pasari service anak nei jau si chu tui an chang sual na Kentucky Louisville hi an headquarter mun PSCE Asia Pacific khala mun nga lai an nei Canada Caribbean Europe United States te mun tampi nei an si Thilripur Airline Company tumzet an si jang le khole jinglam kan breaking news ranga chun hizatin kan du tok dingi keitla ha dam ten rol ke ek zaw tlakrak zaw ke sim lama hi Vanzam changsol nak tu la fam kem dawi run than thei ka zwam ding achem tiang in ngai saki kalung oi sun tha ri phot mayo le